Kuća u kojoj je rođen slavni vojvoda Živojin Mišić čuva tajne srpske istorije. Naša Milena Sokić posetila je selo Strogani koje se nalazi između Divčibara i Suvobora i pogledajte šta je zabeležila. Na život slavnog srpskog vojskovođe najveći uticaj imalo je detinjstvo provedeno u brojnoj zadružnoj porodici. To mu je bila osnova za sve izvojevane pobede. On je bio 13. dete u toj velikoj zadružnoj porodici, ime Zimče svojih roditelja, pa su ga od milošte zvali Bubica. Vojvoda Mišić je napisao knjigu Moje uspomene, u kojoj je opisao upravo i svoje detinjstvo i školovanje i sve najznačajnije događaje iz njegovog života. I tu baš opisuje u svom detinjstvu kako su i deca u zadružnim porodicama morala da rade. Pa on sa 6 godina morao da čuva koze i ovce. Pa kaže, ko nije čuvao koze i ovce, taj ne zna šta su jadi i nevolje. U selu u kome je rođen veliki vojskovođa živi 10-ak porodica Mišić, a jedan od njegovih potomaka je privilegovan da nosi i ovo čuveno ime. A ime sam dobio, to je neka bila, u ocu je ta želja bila, a kum mu ispunio, ispunio mu želju, tako je on odredio to ime od nekih 7 imena koji su bili ponuđeni i zaokružio je Živojin. Tako mi smo, u stvari oni su se složili s tim i tako sam dobio ime. Velika je čast nositi to ime i uvek, gde god odem, otvorena su mi vrata kad vide ime i prezime. Rodna kuća Živojina Mišića i danas svedoči o životu predaka. Centralno mesto zauzima ognjište, dok verige imaju posebnu mističnu simboliku. Verige su bile veoma značajne, one su imali magijsku funkciju. Kada nije bilo pisanih ugovora, zaklinjalo se držeći se za verige, znači ovde pored ognjišta, i to je imalo istu težinu kao da je bio potpisan recimo neki ugovor. Vezuje se, da kažem, i za neko verovanje da su se nekada i preci sahranjivali ispod ognjišta i ispod praga. U drugom delu kuće mogu se videti Vojvodine lične stvari koje samo potvrđuju njegovu čuvenu rečenicu: ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.